Danas govorimo o jednom od najvećih srpskih imena, prepodobnom Simeonu Mirotočivom, Svetom Stefanu Nemanji. Veliki vladar, ujedinitelj srpskih zemalja, tvorac nezavisne države, branitelj pravoslavlja i istrebitelj jeresi. Iako je u detinjstvu bio kršten u latinskoj crkvi, kasnije se vraća u istini i pristupa pravoslavnoj crkvi. U početku svoje vladavine bio je u zavisnosti od Vizantije, ali vremenom oslobađa Srbiju i stvara samostalnu državu. I onda kada je država bila uređena, Nemanja čini nešto što svetovni vladari gotovo nikad ne rade. 1195. godine odriče se prestola, prima monaški čin i dobija ime Simeon. I njegova supruga Ana postaje monahinja Anastasija. Posle 2 godine tihovanja kreće na put koji će obeležiti večnost našeg naroda. Na Svetoj gori, u manastiru Vatopedu, sa sinom Savom provodi dane u molitvi, postu i služenju Bogu. Zajedno podižu 6 paraklisa, posvećenih Spasitelju bez srebrenicima, Svetom Georgiju, Svetom Teodoru, Svetom Jovanu Preteči i Svetom Nikolaju. A onda otac i sin zaovek menjaju istoriju našeg naroda. Obnavljaju ruševine Hilandara i podižu ga kao srpsku lavru, duhovni dom, kao čuvar vere i identiteta. U Hilandaru Simeon živi još samo 8 meseci. Na samrti, s pogledom ka ikoni Bogorodice i Spasitelja, izgovara: "Sjako je dihanije da hvalit Gospoda." Tako se 13. februara 1200. godine upokojio prepodobni Simeon Mirotočiv, otac srpske države, duhovni obnovitelj i temelj našeg naroda. Ako želite još ovakvih pravoslavnih i istorijskih sadržaja, zapratite stranicu i podelite video da dopre do što više ljudi.